17度じゃないかな。А вот температура вот это такая игра холодит. 그래 원래 이제 뭐라는 가져갈 피어는 자리를. じゃあ味わってみての味を見てください。 하나의 뻔한 뜸리가 내 말을 어떻게 힘든다. こういう真冬でアイスクリーム食べたことあるんですか？初めて。あんまさんです。いや、日本はあるけども、日本には寒くて食べるのは大変だよこれ。ね。着物たまたままで入れ。 오늘 힐레졌다 만든 비야. 子供たちは平気で食べるんですよアイスクリームを。どう思う？ 뭐 서빙약. それは無理ですね。 이게 뭐 걸러봤지? 저거? 4時間でしょ? 몇 차스지? 아, 이스티비터는? 아, 聞いたんですか? 4時間とか. いや、聞いたけど、今聞いたんだけど。 뭐 안바사는 히트니 히트니. 아, 아하. 이니까 서브라이더니까 맞다. 서브라이가 아유 4時間 마이너스 50度で着物で立つこと無理ですか? 無理です、無理です。 아, 와 бесполезно же. коллапсит. 어떤 서브라이더 두고 하던가리? 侍は何をできる? 侍は頑張るけど、でもやっぱり寒さはね、侍でも無理ですよ。 Конечно, самурайдар тулуялар ди. Тугу бар тулуялар. Олгына мара маннык тыңны, ханнык да самурай тулуйбаттыр. Самураи известны тем, что они выдерживают любые трудности. Но что касается морозов 50 градусов, надо откровенно признать, ни один самурай не выживет 4 часа кимоно при минус 50. Так что это враки. Ну, скорее всего, это хорошая интернет-шутка. Ага. Потому что японцы настало больше. Джокуですね、ジョーク。これ日本人が多く来るようになって、ああいうジョークをやってる。マイナス35度で4時間はね、絶対無理です、絶対。Минус, вот тут 200 градусов, что сейчас кимоно на туре, кика я на турбасе.